Kapitan Enteng. Asino naging dyan ang lalaki anak ka motor akasarsarita ko raw? Nagdabir-biro da tao, Anggal. Na, asino nga tibir-biro ka da? Lending queen ka now. Lending queen? Ada ayamot kasta tao dito'y kabildatan. Isumati ko na. Awan ti lending queen ngam amok dito'y kabildatan kung nakadakwada. Ang mga numapukpukaw lada kita. Taura siya. Awan amok a lending queen dito'y kabildatan. Kandak pan iti kwartam dungaw. Ay, sana klawagan iti dong no ada kayat mo kanyak. Nawan garot kwartak. Masapula gumatangak iti pumada. Mga nakakmanan iti kasar. Awan nga rod ti kwartak. Agpadata nga awan kwartana. Na, unay matdaytan ta na eranapay matadwata nga awan kwartana. Kunak nga rod kan ka nga umutang kalaangan. Pagutangan kumangay. Ado di ta mabalin mo apagutangan. Di sikat ti umutang. Ay, uwagayam. Ang mga no amom jay linding kwen nga umay da birbiro kun dito'y kabildatan. Lending kwen. Uwan, birbiro kun da. Day, awan mo ti amok akasta dito'y barangay tayo. Ang bayam, taagda magaktuman kadagiti ka barangayan tayo. Jay, minta ginom. Naglastog kan nga gaways, Usep. Abay, anda kwartam. Ada. Pangalaam ngay matiti kwartam. Ada nga ron. Jak mamatay. Kahit mo kita ay. Jak pati, jak kita. Ay, talaga yam. Anya na kita. Ay, naganda na kwarta na ita. Ay, napunpuno tapitakam. Sa bali pa dito'y bulsak, Ay, sus, nabusog nga pa iso na ita bulsam. Tinawis kong tagiti duma tanaw. Agiinom tayo, tasyak ti makamaw. Maray, kaano pa'y anang rugid akwarog nga agiinom di tasirok ti bayabas? Iti agsapa, Maray. Iso na barbartek da itan. Adamit gayam kwarta da paggatang da iti arak. Kan nagsubli-subli da gumatang iti arak ken pulutan da. No kasta, ado nga rod ti kwartada. Anda madamdamag ko, Maray. Anya dahita, Maray. Imutang da kano ken nilending kwen. Day, nanggagkumanan dayta alending kwen. Ay, dayta kumakat ti umay ko damagan kan ka. Amamum dayta tao, Maray. Jak nga rod mat amo no asino dayta. Damdamagan nga rod ni inting kanyak. No asino dayta alending kwen. Awam nga rod makaammo. Maamwak ko mga rod ta umutangak man bay. Agasam nga italending kwen ti birngas na. Asina, si berbiro kanya ko kumaray. Si kamit gayam day tamarituyang. Ay, nakigtutak Ay, birbiroken medya ibagbagada lending kwen. Amamaw, marituyang. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Dakas, ayanog katawa. Ay na, marituyang. Damdamagan me no amom dayjay alending kwen. Sumungbat ka saan ka ngagkatawa kasta? Kastoy nga raw tisong bat ko. Ni, anya nga iti kaya tasawan day ta katawa manan. Anya mo't day taasong bata. Nagpigsa akatawa. Kas lamang lukloko akatawa. Ni, Ay, ibagamlatan no anya ti sungbat mo, marituyang. Ta saan mi amaawatan no anya ti kayat asawen ti panagkatkatawam. Kukumaray. Siya, kanjay lending coin. Get my maysa. Anya. si kanilinding kwen. No more else, kukumaray.
Kas tagayam tila nga tilinding kwen. Ita kalaan nakakita, Maribanang? Win nga rod. Kuso-kuso ti kulot abok na. Santo, tupol akakurkursing ti kudil na. Pinidpidot nan sa laang dahita hambag na. Ay, marituyang. Saan kamot nga agropro pa alinding kwen? Agropro pang agpalpalama. Ken, kaslag pidpidot iti plastik iti kalsada. Kunam marikuhanang. Saan kayo paputangan? Na, Apay mo't ngay. Kalpasan nga inuy-uyaw da. Ni Maribanang tinanguyaw kang ka. na, apay asyakla ngay. Duwata anang uyaw kan kuana, marikuanang. Anya? Ay, si kalaang tinanguyaw kang kwanan niya, di nakiramraman. Basit laang ti pananguyaw ko. Anya basay, Siyak alinding kwen ti uyawan niya. Di ta kayo man langan. na. Pimanaw mo to ni Marituyang. Ayabam amare. Ay marituyang! Papanam ngay! Saan tayo pa'y analpas anagtutong-tong? Nabartag tayo sa amin ay. Da kayo lang Tasyak, sa anak pa yan nabartag. Wow! Nagpintasan tayo ta sumungad. Ayan na. Ditaw. Agkini-kini magmagna. Ay sos, talaga ang nabartag kan, Chip. Balasang matan ang napintas ti panangkitam kan ni Nana Tuyang. Anya? Ninanatuyang aya dayta? Katuan, aguray ta ayabak. Ay, naglukon dayto ya bartek ka. Kunak no balasang ninanatuyang. Nana Tuyang ang napintas! Woo! Kasta ati kayat ko adugan. Aw, bakit? Siksi abakart. Ay na, may mayat manan. Nagkapuam Nana Tuyang. Di taman tirsina ni kumarik akwanang. Marurudak. Imbaglakit din tanasabat ka anangisem kanyak jipaw. Apay Nana? Anya tinakarurudam. Ay, inuy-uyaw dakit din dagiti ko kumarik. Katno saan mo kaya ti mauy-uyaw? Talaga dayta ti number 1 akagurgura. Uyawon dakit din ti bakat akyot akas kan ka. Hey, baby face ko naman. Tatotpol ka. Di baby face. Hey, wan agtubtubo pa'y laang dagiti ngipon ka. Pudno, Nana. Gapo iti naramid kanyak dagijay ako kumaray. Jak ida papautangan. Apay ngamen tauyawon dati linding queen. Ngaruda! Kapipintasan. Kan kasi siksyan alinding queen. Awan sa balay! Siyak dayta! Amomen kan ni marikuanang no asino jay ibagbagada alending kwen. Ay asino ngay? Ni Marituyang. Ay kunakun kat. Agparparik na kanyak nga iso tilinding kwain. Kat umutang ka na. Di ka pala umutang kat kumarimit. Ay, nakaungat nga rod ka na kami. Ta inuyaw mi nga men. Apay ngamin nga inuyaw yung ay dungaw. Ay, awanan gimuran. Nagado ngamin nga uyawon niyaw. Ni pala linding queen. Ay, kasano mo nga men kat kasjay mo ti itsura na. Kaslasaan mo't nga agpapautang. Ay, ang kasano daytan. Awanan ti igatang mo iti pumadam. Chip, si kamot tan ati agilibre iti arakan pulutan. Payasak nga awan kwarta. Kanayon lang awan kwartam. Awan nga raod.
Nakapsot mo ti pasada. Iso nga ron nga aginom tayo laangan. No at kwarta, siya kung ti mangilibre kada kayaw. No awan kwartam, ingka umutang kanilinding queen. Ha? Kanina na to yan? Apay, Ang mga narigat mo ti umutang kan kuana. nalakalaeng, Chip. Ibagam laeng anapintas. Agul budak pay. Una, kasapulan nga agulbud ka. Yung bagamot ni Uncle ko, dakas ti agulbod. Italaeng mat. Sa bagay. Ala, ingkan umutang kanilinding queen, tapno aginom tayon. Yan na to yan. Oh, apay, kwarog. Kaslad na papanan nyo Mapanak ag singer iti pautang ka. Uy, si kamot gayam ti bagbagada lending queen. Mas dawak italaan na amuam. Nagpintas kan nagsiksika talaga. Ay na. Mayat man dagita nga ibagbagam kwarog da pugay. Ay. Orayak la nagkatawa. Mabalinti aglend. Saan adito'y igit ti kalsada ti pagtungtungan ta? Ha? Sa dinuay? Ijay tirsina ni kumarik akwanang. Yes. Makalendak mo't langan iti kwarta ni lending queen. Kwarog, pigsa am ti sumong bata. Una na. Umutang ka, kwarog da pugay. Pigsa am. Wan na to yang. Ay, lending queen. Kasta at ti sumong bat. Manungay ti utangam. Pigsa am ti sumong bat. 5,000 lang. Milyunan Ha? Ay, aguray kayo man. Milyon matten ti pagtungtungtungan nyo dito isang wanan ti tersenak. Ay, kaday tagayam tututangan ni kwarog. Mano a milyon, kwarog da pugay. Sanga pulo a milyon kunam. Ha? Ay, awan imbag akasta. Siyak mamangarod ti pautangam iti 10 milyon. Aguray ka. Nagbaliw mo tan ti panunot mo, kwarog. Ha? Saan mo tan asa nga 10 milyon ti utangam? Mano kanungay. Manaw, kwarog. 20 milyon kanulangang. Ha? Ay, sos, nagadaon. Ay, pangalanga iti pagbayad ko iti dayta agatad. Ay, jak maispiling dayta agatad. Ay na, nagadugayam ti kwarta, maray. Aguray ka, marikwanang. Nagbabawin ni kwarog. Ha? Di na kanun kayat ti 20 milyon. Ita, manungay nga ron ti kayat mau kwarog. Ay, sana nagbabawi account. Nakabutbutang mat agatad dagiti bagbagamaon. Milyon. Ay, lakayak taon. Awan tungipan kaon. Gamjak pa ila nakabayad. Ay na, mare. Nagadugayam at talaga ti kwarta ni lending queen. Apay anak ko nam ti kasta, maray. Kano papautangan na ni kwarog iti 20 milyon. Nagadun a kwarta na ita. Isumalagayam nga wawagan day ti lending queen at ado ti kwarta na. Agam ti dakes na, saan na tan napautangan. Ta inuy-uyaw ta iday. Wen nga rod. Ay. Day, maray, ada customer mo. Nakalugan damat iti motor. Asino nga nga tadagita? Itamat la makita. Ay, dayo mat dagita. Naimbag nga orasyo. Amamuyo ka din ni Lending Queen. Apay asap-sapulan nyo ni Lending Queen. Aduti kwarta na kat. Huldapan milahang. Ay, sos! Ay, hold upper kayo, gayam! Ituduyo no sa dino ti pakabirukan mi kankwana. Dita, jay, ti balayda. Dita ayan ti basketball court. Wayne, umunag kayo iti day jay abanda. Ada makita yu adakkel abalay. Jay kadakkelan abalay ijay. Sige, mapan kami. Intan, kadwa.
Sa bali matinto dumabalay da, Maray. Tapno mayaw awanda. Uray kaskasano. Isakitan ni Linding Kwen, takumarita. Sa bagay matkit di Ay na, adda ka numang berbero kanyak. Imbag ta sa bali tinapananda. Wen, Maray. Inyaw awan mi ida. Itulok mi ayamot hold up ka. Ay kat ilimang dakgaruten. Ay katwan Ay Mari Kwanang. Sa dinong ay ti pangilemengan ta iti da ito'y ako marita. Dito unag ti tersena kun Sa dinong ay ti paglemengak di taunag maray. Dito'y kasirok ti stantin Umanay ka mo dita. Kaputan naglemeng ka maray. Saan da ka nabirukan dagiti hold up ramang birbirukan ka? Isuan na iliklik ka iti paggan. Ay, wen kapitan. Pudno aya jay nangag ko ijay radyaw. Anatiliw dagi jay hold upper. Ewan Inawagan may dagiti pulis, idi naamuan may nga adada dito'y kabildatan. Ay na, imbaglakit din kapitan. Tain lemeng dagiti ko kumarek. Damari ko anang kan maribanang. Babalin ayang ngamin abay-bay anda kadagiti ko kumarem. Uray niya ti mapaspasamak. Tulungan da kadagitay. Iso nga ita. Ita, kapitan. Ay, pautangan na kamin. Ay, una. Manaw, kapitan. 15K? Ay, 5,000 lang kanibanak. Nagadumad na ita 15K. Uresi ka, nakautang kamot ka ni Linding Kwen. Sanang gail, ang mga nudya kabala na bayadan. Kasta gayam ni Linding Kwen. Talaga nga ti kwarta na. Unang gail, mas daawa ka, tasaan mo't akwin tilangan ni nanatuyang. Ngumadugayam ti kwarta na nga ipautang na. Iso adi tay rumbang at agibasitan ti pada tay ataaw. Unang gail, sana rumbang apagbasaran tilang ati may sa ataaw. Husto dakwaro ken kapitan. Sana rumbang amang tagibasit tayo kadagiti tao. Taditay amo at itagtagibasitan tayo. Kat aglaplapusanan met gayam iti kinabaknan. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.